In pozdravljeni v mojem novem videu. Danes bom naredil shoutout za Migijeto. Piše se Migijeto. To je njegov kanal. Ima 105 naročnikov, prosto subscribite se na njega. Nazadnje je posnel video pred 18 urami. 3 stvari, ki jih nimam rad v šoli. Očitno ta budala pada na mojo zaponko. Razumeš? Nezastopen. Tip je padal na mojo zaponko. No pač to je njegov kanal, to je njegov video. Nujno se subscribite se na njega. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, lajkite, se subscribite name in mi pišite v komentarje in nasvidenje.